ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni uManazaretha ayingcwele njengoba ubabe eseshilo igama lami ngumzothana wakwaShezi Sibongo. Ngiyacela-ke nami uNkulunkulu wasePhakameni ukuthi angiphe izwi lakhe lasezulwini elizokwenza ukuthi nonke niphinde nikholwe ukuba ukhona uNkulunkulu ePhakameni. Nginovalo-ke kakhulu, amadolo ami ayaqhaqhazela, kodwa ngicela uNkulunkulu angiphe isibindi ngikwazi nokuhlabelela noma ivesi libe lilodwa bese ngikhuluma indaba yakhe yasezulwini. Ngizocela ivesi libe lilodwa esihlabelelweni sekhulu nama-36 136 amavesi nje ngicela uNkulunkulu angiphe abemabili noma abemathathu. Mina ngabizwa izwi lakho angasuka
Ngiyabonga ukungihlabelelisa lesihlabelelo sasezulwini sikaNkulunkulu. Nami maNazaretha ngambona uNkulunkulu wasekuphakameni. Mina-ke umbona kwami ushembe ukuthi uNkulunkulu ngambona kimi efikile sengidele zonke izinto ezikhona emhlabeni. Mina-ke uNkulunkulu ngambona mhla ngithandaza umthandazo wokufa ngacela ukuthi uNkulunkulu angithathe emhlabeni. Kwathi makufika isikhathi kithi ngizelwe nabafowethu bane, odadewethu babili kodwa sisele namhlanje sibabili nodadewethu ngelamama. Kwahamba abanye abafowethu ababengamawele kwasekulandela omunye umfowethu engimlamayo engangize kuye la eGoli ngizawuhlala naye ezongifundisa, kodwa ngathi mangibuya esikoleni ngafika sebengikhomba bathi nangu umfowethu lelele khona usethula kasekho emhlabeni. Wayesehamba-ke eyobekwa ekhaya. Ukubuya kwami emva kwalokho kwasekonakala yonke into engangithi inhle emhlabeni, ubuhle basemhlabeni base buyaphela. Kwase kufika ukuba kufika isikhathi sokuba nami ngihambe emhlabeni ngibalandela abafowethu. Kwathi mase ngigula kakhulu kwakukhona into eyilapha esifubeni, nganginembobo eyilapha esifubeni ephashini, bathe isephashini iphuma suka ngapha ngemumva iyophuma ngaphambili. Eyayithi mangabe sivukile kuphuma igazi ngamakhala nangomlomo. Ngathi mangiya kwabanye odokotela bathi hayi abakazi bambona umuntu ogula kanje, bangiyisa esibhedlela la eBhara. Nakhona bafike hayi bangisusa bangiyisa eSelby ke khona bafike bangixosha bathi hayi abakwazi ukungisiza ngoba ayikho into abanganginika yona eza kungiphilisa kule nto engiphethe. Ngathi mangifika-ke endlini la ngangihlala khona base bengithatha bangiyisa ekhaya-ke kithi kuse-Kranscoop eMakhabeleni. La ngafika khona nakhona kwaba inkinga, bangiyisa esibhedlela kwaNtunjambili. Labathi mabefika khona bathi hayi nabo abayazi into enje, ake ngihambe ngiye ekhaya. Umuntu-ke mangabe ebuyisa esibhedlela usuke ebuyisela ukuthi ezokufa, kodwa ngibonga ukuthi mina ngabuya esibhedlela namhlanje ngiyaphila. Ngathi mangifika ekhaya indawo engangizongcwatshwa kuyo noma ithuna lami ngase ngilikhombile, ngabakhombisa ekhaya ngathi bangahambe emhlabeni bangibeke eduze kamfowethu lapho engimelamayo futhi bangangiyise emoshana. Kodwa kwafika isikhathi la ngabona khona ukuba kuhle umuntu mangabe enoNkulunkulu usuke enenhlanhla, ngoba kufana nokuthandaza isikhathi singasekho. Akudingeki engathi ungathandaza usenesikhathi. Kwathi mase kufikile ngase ngibuka abantu ababezongibona yibo ababengibangela usizi kakhulu, ngoba abantu-ke bayahleba emhlabeni babekhuluma ngami ngilele lapha bethi ingculazi yalo mfana iyamsheshisa. Jehova sokuthi ungakwazi ukuthanda
ngithandaza noma ngiguqe kodwa ngathandaza ngilele ngibheke phezulu embhedeni ngathi Nkosi ngicela ungithathe ngoba abantu bahlekisa ngami emhlabeni bathi kunengculaza kwakungekho into engangiyithanda emhlabeni ngoba nezinto ezikhona emhlabeni ngangasayithanda namanje aziziningi izinto engizithandayo emhlabeni futhi akukho endaweni eziningi la ngikhumbule khona ngoba abafowethu engangibakhonzile nababa bengikhonzile abekho emhlabeni abantu engibaziyo nengibathandayo umphefumulo wami awukhumbule emhlabeni kodwa noma ngingazi ezulwini kodwa ngiye ngikhumbule khona kodwa kwafika leso sikhathi mangithandazela umthandazo okufa ngathi Nkosi ngicela ungithathe ngoba abantu emhlabeni bahlekisa ngami bathi kunengculaza ngase ngiyalala ngathi mangilele ebusuku kwase kufika indoda yasezulwini eyifaka umjivo oyigolide yathi mayifika le ndoda yasezulwini yayisengikhomba ngomuno abantu babebaningi bebeshawula yini mangabe beyonikela enkosini yasekuphakameni nami ngangikuloyo layini kodwa abantu abaningi yayisikhomba umuno wakhomba le ngakimi phambi kwami yathi wena mfana kade umbiza uNkulunkulu ufunani uNkulunkulu ngithi baba bafuna ngife ithi le ndoda yasezulwini inkosi yasekuphakameni uthi ngolenkosazana lithi sekufike thina boshembe lithi wena mfana lokhu kufa ukuphethe thina boshembe sisazokuqoqa sothi masiqoqile bese siyakhipha masikhiphele bese siyakuvala ithi ngeke kuphinde kuphathe uthi nasemndenini wakini ngeke kuphinde kuphathe uNkulunkulu ithi inkosi kubusisa uzawuphila kufike thina boshembe namhlanje ayikho enye into eyophinde yenzeke futhi wena ngeke usafa umncane ikhumbule ngiphaphama ngiqeda ukukhuluma nale ndoda engangikhuluma nayo ushembe inkosi yasekuphakameni uthi ngolenkosazana ngavuka lapho ngiwele phansi embhedeni engangilele kuwo ngathi mangiqalaza ngoba ngangasakwazi ukuhamba kahle ngangithi mangihamba ngibambelele khona enye ingane yomfowethu eyinkosazana engangiye ngibambelele ngayo mangiphumela emnyango kodwa ngalelo langa ngathi mangiphaphama ngithi ngithinta imilenze yami ngayizwa imilenze yami iqina ngathi mangithi ngithinta izandla lezi zazimnyama nenyawo zami ngaphansi zazimnyama yonke into yami yayinzima kakhulu ngangithi mangihlala etekisini abantu bangivulela isikhala esikhulu kakhulu ngibona ukuthi hayi khangiyahambela futhi ngase ngokuthanda ukufa futhi ngase ngiyinikile nje ukuthi hayi ukunokuthi abantu bele bekhuluma ngami bethi ngibulawa ingculaza noma kungenayo ngatshela umaye emncenga sisesibhedlela kwaNtundambini bethi onesi hayi mhlambe ingculaza leyo nayo ake sikubheke ngathi hayi mina ingculaza nginayo wathi uma wazi ngani ngathi uma ingculaza itholakala ekudleni
wangibheka wayesethi mayesho njalo-ke emyekeni ngoba kusho yena. Kodwa ngikhumbula ngalesikhathi engavuka ngaso ngathi mangivuka ngezwe imilenze yami ibhuma ngase ngisukuma ekhaya bavuswa yimi ukuthi cha sengivukile yami ngiyaphila manje kwakwayimina engahamba ngayo ngongozela uma endlini la ilala khona wangibona ngingena ngomnyango ngase ngiyamtshela uma ukuthi hayi sengiyabuyela manje eGoli nami ngiyobona ukuthi kwenzekani lokho engangikushilo kusekhona yini. Shembeke wayengenzela umhlola kunomsebenzi engangiwushiyele eGoli ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi ngifika ngomsombuluko bafika belungu bathi ngiqhubeke nomsebenzi ngisebenze namhlanje ngisasebenza khona. Ileyo nto uNkulunkulu angenzela yona okwathi makhamba isikhathi khona amaphilisi ababenginikeze wona ngiyesaba emhlabeni ngoba abantu uNkulunkulu abakamboni kodwa mina ngimbonile. Angazi noma lento kaNkulunkulu ngizoyiphatha kahle. Khona amaphilisi okuthiwa wayekwe emhlabeni nangayeka. Watshela uma wathi manje lamaphilisi mawuthi eGoli ngoba kuthiwa ufuna uye njalo eklinikhi uyophuza lamaphilisi athatha lento mawufake lapha edimane emfuleni bayowadla bafuna ukwadla ngamanzi. Wathi uzokufa ngathi ngeke ngife. Ushembe uthenga mina ngeke ngife ngimncane. Ngabuya ngeza la eGoli ngathi mangiye enkosini yasePhakameni ekuthuthukeni ngiyayinqamulela ngathi mangifika kuyo ngithi baba bengigula kodwa sengithanda ukuba ngcono kodwa la esifubeni kusenenkingane khona isifuba sami sasihlale siba buhlungu ngase ngiye enkosini ithi inkosi yasePhakameni awusiNkulunkulu osithandayo uManazaretha engathi nathi singamthanda ngangifihla amafutha la phansi komNazaretha bayazi ke khona le ndoda yogodo ewafaka ugodo ngase ngiwafihla la phansi komNazaretha ngawabamba kanje ushemba ikhita angayiboni wabona uVaseline amafutha ngiwafake phansi komNazaretha ithi inkosi yasePhakameni ngihleka ithi khipha lamafutha phansi komNazaretha ngiyawakhipha isifaka umuntu afaka umuntu wayo yathi udlela mntakwethu uzawuphila namhlanje ngoshembe ngiyaphila namhlanje akukholwa ukuthi umuntu owegula njengami angabuya guqe phakathi kwena athi ushembe uNkulunkulu. Kodwa ngiyabonga kuNkulunkulu wasePhakameni owangilanda emazweni akithi ngingelutho. Babakhona abantu abangcono emhlabeni mina ngeke ngithi angilutho ngiyinto nje. Kodwa ushembe wangibona wabona usizo enganginalo kithi ngangithi ngithanda ukufa nje ngakucela ukufa kuNkulunkulu. Kwakungemnandi ngoba ngangazi kithi kuba akekho omunye umuntu ophinda avusa umuzi kithi. Futhi noma ongizalayo ngase ngimbona nje nephinifa lakhe lensize ehambe ngena kuyo yonke imizi ecela ukudla bemxoxa bethi kwalokudla okucelayo wena uma-ke umagasi bathona amagasi lokudla okucelayo futhi ngeke uphinde ukubuyise ngoba unamuntu. Ngangiyibuka ney'ngane zakithi khona kwethu engilamayo ngavele ngabona ukuthi lo akazi uba naso isibindi hlezi uyophuma uhlala noma kuse-Hillbrow noma uyohlala ePoint eThekwini angabe sabayilutho emhlabeni ayidele. Kodwa kwafika uNkulunkulu wasePhakameni kwafika uThixo owangikhombisa uthando namhlanje engingazi ukuthi ngingabonga ngani. Ngibona nami ngiphila njengabo bonke abantu abakhona emhlabeni. Ngibona nami ngihamba njengabo bonke abantu abakhona emhlabeni. Awekho kamazwi. Akukho nokubonga okukhulu engakwenza phambi kaNkulunkulu ngento angenzela yona ngoba nakithi ebaleni abakholwa kule nkolo yokuNazaretha ngeke ngathi kumangeni ilanga nginenye nje inkingane engingaba nayo kulezi nsukwane ezidlule ngase ngithi ma ngibone ngathi ngibe nasesontweni ngithi ukuyeka ngase ngitshela umshumayeli wasethempelini la ngakithi ekhaya uGasa ngathi malume ngibone ngathi ngizoke ngithi ukume enkolweni wayesehamba wayotshela uma wangibiza uma wathi uma ngabuke wayeka lo shembe wakho uzohamba emhlabeni. Uma-ke usindisiwe uphethe ibandla phethe nje ibandla lase-Presbyterian uyilunga lakhona phethe ibranch. Kodwa uma ngikhuluma ngami noshembe uyakholwa ukuthi ushembe uNkulunkulu ngoba wangibona kimi. Mina okwase kudeliwe ngami ukuthi ngiyahamba emhlabeni futhi nami
ngangidelile ukuthi ngiyahamba emhlabeni. Khona abantu abangena phakathi kwethu abangakayigqoki ingubo emhlophe, abangenalo ithemba, abezwayo ukuthi uShembe uNkulunkulu, hayi ngami uShembe uThixo. Futhi iyo yonke into ekhona emhlabeni, ngoba nami sengeke ngibone noma ngikhombe ekhaya sekuyecisho kube ngathi kuyoba umuzi emva kweminyaka embalwa, kodwa ngesikhathi engangizohamba ngaso emhlabeni ngangiyoshiya kuyibhuku. Kodwa ngibonga uShembe, Nkosi yasePhakameni, uthingo lenkosazana olangithanda ngingalazi, olangithanda abafowethu bengasekho nodadewethu bengasekho nabangani bami, ngangingabona umuntu kunesibhedlela, kwakufika umama obaba kuphela. Ngiye ngifise ngathi bafowethu nodadewethu engathi singakuyeka ukuba abangane emhlabeni, ngoba uma unomngani make wangena enkingeni abangani bakho bonke bayabaleka, bonke abangani bakho bayabaleka. Kuthi nje ngafika ube senkingeni enkulu abangani bakho bonke bathi hayi asimazi uzwe sebekhuluma ngabe bekhuluma khona le mgwaqweni bethi sizwa bethu sibani bani uyagula, bengasayi kokubona. Uma nje ungakubuke nje ubheka indoda eseduze kwakho, ubuze indoda eseduze kwakho ukuthi kwake wayibona indoda igeze enye indoda igula. Sizwana impela, sidla ukudla sonke, kodwa makufika isikhathi esinzima abantu bayabaleka, ayikho indoda yakageze enye indoda igula. Mina nje ezweni lakithi ngazi ukuthi mangabe uyinsizwa noma ungaba mkhulu ube ngcono, kodwa kufika omama mawusugula bakuvalele endlini bakuqimbise bakugeze kuphela ukuthi wena ngesikhathi usakwazi ukuzenzela izinto ubuvala umnyango uzigeze wena. Kodwa njengoba sikhona lapha engathi le nkolo kaShembe besingayiphatha kahle, nathi sikholwe siphelele kule nkolo yasePhakameni, ngoba akukho okunye singaba yikho ngaphandle kaShembe. Akukho, futhi sizwane bamaNazaretha, sizwane. Akekho umuntu omkhulu, akekho futhi umuntu ongcono, kodwa lithi leli iBhayibheli lowo nalowo uyothwalo wakhe umthwalo. Nami angiphathe wami umthwalo wami, noseduze kwami unomthwalo wakhe. Uma wena usubheka umthwalo womunye, upho wakho umthwalo. Uma wena sewazi abangcono emhlabeni, upho wakho umthwalo. Uma ngabe wena sewazi abakhulu emhlabeni, upho wakho umthwalo. Bekufanele masingenile lapha ePhakameni izinto ebesazizwa ngazo ezimbi siziyeke sizilahle. Bathe obaba ePhakameni inkosi yake yaqoqa abantu yahamba nabo ishumayela umhlaba wonke, kodwa kwakunendoda eyodwa ayayisolwa abantu ukuthi iyathakatha. Le ndoda mayithakatha base beyakuShembe, athi Shembe siyabona impela wenza umsebenzi omuhle, kodwa kunendoda eyodwa ohamba nayo esiyisolayo ethakathayo. Uthi uShembe yiphi bamkhombisa, useyibiza uShembe. Uthi wena sizwa thina koShembe kuthiwa wena uyathakatha, uyenzelani into emngaka? Ithi ke le ndoda cha, ngangithakatha mina ngisathakatha. uShembe-ke kulungile ngoba uthi awusathakathi, iyeke le ntimbi kabi. Kanti uShembe uyakwazi ukubona, njengoba abantu begcwele bengaka lapha ethempelini laseSandanezwe, wazi inhliziyo yomuntu ngamunye. Wayeseyibheka inhliziyo yale ndoda wayibona ukuthi iyakuthanda ukuthakatha, vele yona iyathakatha, kodwa wangabe seyimtshela. Wayesehamba naye isikhathi eside, yathi mayihamba isihambile isikhathi eside, wayesefika ePhakameni, wayesewadedela amadoda wathi hambani nemzini yenu ke niyolungisa nihlale nje, kodwa ntambama nibuye nizela ngoba kusasa futhi sawuphuma sihambe senze umsebenzi kaNkulunkulu. Yayisihamba le ndoda, kanti uNkulunkulu useyibekela itrap emzini wakhe. Yathi mayifika esangweni khona amadoda azi yonke into emzini yawo. Wathi mayifika wafika wabheka inyawo esangweni, wathi lolo lengane yami ethile nalolo lomngami, wathi lolo lukhulu kanjani lazi. Wayesebeza ingane wathi ayize nehalavu noplastiki, wakha lolu unyawo lolu walufaka eplastikini, wathi lo ongena emzini wami
ngingekho uzamthola kahle. Wathi besalibekile lolu nyaka kwase kushaya isikhathi sokuba makabuyele kuPhakameni. Wayesehamba watshela unkosikazi wathi ngibekele lento yami ngokuthi ngabuya bese ngiyilungisa. Wayesehamba ePhakameni wathi mefike ePhakameni esimbiza inkosi yambuza ethi mntanami ekhaya uhambe kahle wathi baba ngihambe kahle bonke bayaphila wathi bayaphila wathi konje wena wathi awusathakathi yathi le ndoda baba yebo ngisathakathi wathi pho unyawo lwami lolukhila walufaka kuplastiki uzawulenza kathi wena wathi awusathakathi kodwa manje unyawo lwami olukhile walufaka kuplastiki walubeka lapha phambulilanda kuye nalo uze nalo la wena wathi awusathakathi nawe nami ngathi asisakwenziwe kodwa sekuvukile futhi nami ngathi angisathakathi nami ngathi lokhu nalokhu imina akekho umuntu wathengela omunye ithikithi la mayekhona unenkinga wonke umuntu wahamba yena waye office wathi mina wathi ukubulala abantu angisakufuni wathi ukuhleba abantu mina angisakufuni ukunyanya abantu angisakufuni wathi mayeseme phezu kwamanzi wayeseyivuma zonke izono zakhe wathi konke lokhu kwenziwa yimi kodwa ngangingazi namhlanje silingisa abantu abagcwele emhlabeni abathi bakholwa uNkulunkulu bathi thina ngoba sikhonza ushemba umuntu ngasilutho khona uNkulunkulu abaphilayo khona into engizotshela yona angikhulumi ngayo emhlabeni abantu bathi uJesu wafela izono zabo ngiyavuma impela wafela izono zabantu kodwa ngoba akasekho lezo zenza namhlanje izofela ubani phela akasekho namhlanje akekho kodwa lezo zenza namhlanje nozozenza kusasa zizowufela ubani sinentanda-ke thina yokuthi sinoshema sinoNkulunkulu esicela kuye intethelelo kahle sonke bekufanele ngabe kungahamba wonke umuntu njengoba kuyinyanga kaJulayi ahamba ayohlala ekhaya ayisole ngoba sinoNkulunkulu phambi uThixo lenkosazana lahamba lakhala ngathi sonke akukho elingamkhombanga balingakukhombanga unenhlanhla lathi aliphathekile kahle yithi sonke laze lahambe emhlabeni khona incwadi layifuna ngoJanuwari namhlanje ihlala ivuke kimi ithi akusikona bonke abathi inkosi abawubona umbuso wezulu ithi kodwa nothi asikhiphanga yini amadimoni ngegama lakho ithi kodwa ngiyoma ngithi anginazi ithi kodwa uthi asishumayelanga yini ngegama lakho phakathi kwabantu na ithi kodwa angikwazi sinenkinga emhlabeni engathi uNkulunkulu singayiphatha kahle senze kahle emhlabeni sinenhlanhla sinonyazi lezulu sibonga uNkulunkulu ngoba sikhumbulile engathi uNkulunkulu singamphatha kahle nathi sonke eMaNazaretha siziphathe kahle sizwelane senzelane izinto ezinhle sibukane kahle sikhulume kahle omunye nomunye ngoba thina mina nje anginabo abafowethu nodadewethu kodwa khona lapha bakhona abafowethu khona lapha bakhona odadewethu nobaba nginabo akukho la ngikhumbule khona namhlanje mangisemhlabeni ngikhumbula ukuba ngibe kanye naye la ngikhulume khona kabi ningithethelele semncane kakhulu bengithunywe obaba bathi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu enkulu kakhulu kunami endala kepha ngiyacela kuNkulunkulu la ngithulukane khona anipholise inkosi kuseni kuzwini Siyazivala inkonzo yamanje ekuseni yesabatha baba kumphathi wethu uDlomo asibusisele ngizukela baba uMshumayeli sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo se-13 13 inkosi kusuguqa kwebandla
sibonge